Teama desteya kargeriya Hizba Demokrata Kurdistana İran'e, bihilkefta bistu şeşe sermaveze, roja peşmerge u alaya Kurdistane. Xelke xebatkare Kurdistane. Civaten velat parez, peşmerge dost u ala parez. Peşmergen çanni serdesten Kurdistane. Liser nave Hizba Demokrata Kurdistana İran'e. Em piroz bahiya roja bistu şeşe sermaveze, roja peşmerge u alaya Kurdistane, live hemu revingen doza azadi u serbilindiya Kurdistane dikin. U bilin buna alaya Kurdistane li sibera peşmerge u ve fidakaren niştiman li hemu bajar, gunt u deveren Kurdistane bi hivi dikvazin. Rekefta bistu şeşe sermaveze kuji aliye deftera siyasiye Hizba Demokrat a Kurdistana İran'e ve vek roja peşmelem pişt reji vek roja peşmerge u alaya Kurdistane hatiye navdir kirin, li rojilate Kurdistane'de buye beşek ji hizra giştiye geleme u her sale bi şevazin çur bi rezvete biranin. Bistu şeşe sermaveze. Jiwan rojen giringen diroka netewa kurde, kuli diroka kheba tu tekoshina ve netewede bune rupelen zerin, u hemaya rawestan li hember stem u bedadiye. Jive rojeve, Hizba Demokrat ve Hizbek modern u kvedi bernam, pe avetiye meydana kheba tu tekoshina siyasiya kurd u alaya neteviya kurd ve hemaya serveri u nasname khwaziye bilind kiriye, afirenere hejmarek rems u nirken shoreşvani u bimana u vate buye, ku heta iroji bandorawan biser hemu tevgera siyasiya Kurdistane teditin. Roja bistu şeşe sermaveza hezaru sesedu bistu çara rojide. Hizba Demokrata Kurdistana İran'e, alaya Kurdistane ve hemaya destilata hwecihili serbinaya şarevaniya bajare mihabade bilind kirin. U bive şevaze revşpora gihandina yekem hükümeta milli demokratika netva Kurd li ser deste Hizba Demokrat amadekir. Pişti avakirina Komara Kurdistane, beşa heri berçava ve heza helki, yakuli tevpeçana destilata pehlevide rola bingehin hebun, li sipaha milliya Kurdistane'de hatinerek istinkirin, ku piştere li serdema Komara Kurdistane'de, ji aliye reberen Komareu Hizba Demokrat ve, nave heza peşmerge pehate bekşin, ku erke piroze parastina ah, u ala u hemayen dinen neteviyen Kurdistane, li keşa ustiyehwe. Peşmerge, Yekşi civantirin u bedevtirin vatedartirin peyven çanda Kurdiye ku taybetmendiyen şorşgeraneyen mirove Kurd li xwede komkiriye. U buye penasa asta heri bilinda biveri, fidakari, gel dostiye. Heza peşmerge Kurdistane, ku alahil gire hebata neteveya Kurd li rojilate Kurdistane, u piştre li beşen dinen Kurdistane buye, jiroja avakirine ve heta niha, evrazu nişiven çorbikur derbas kirine, u gelek zehmeti u astengi çeribandine, u dirokek teji şanazi u kehremantiye bo netewame tomar kirine. Ev heza cikweder basbui, can u jiyana xwe daniye serdeste xwe, da ku gele xwe bi zindi u serbilindi bihele, u alaya ve bilindra bigre. Niha ku em dibinin nave peşmerge buyek hoşeviste civaka Kurdistane u lise hunri xelkede amadehiyek berdevam heye, ev bi vemana u vateye, ku nave peşmerge u erke peşmergetiye buye, beşek ji kultura neteviya kese Kurd, uliyek alitiye de sinodar nemaye. Tevi ve yeke jinihanave peşnoren Kurdistane der baskirine, uli paytekta velatan uli komu çivinen navnetevi de, ve heza parezere, nirken mirovi u demokratik te mezekirin, u rezek taybeti jete girtin. Şanaziya beşa herizede yavan bo fergeh u rebaza Hizba Demokrata Kurdistana İran'e ve digere, ku ev avaker u afirinere ve heze, u hervisa perverdekare ve heza xwedi prestij buye. Helke xweragire rojilate Kurdistane. Peşmergeyin xwedi baveren neteva Kurd. İro ku zedetiri ji her demeke heviye hilveşina desilata dijemiroviya Komara İslamiya İran'e heye. Hevceye emliser zindira girtina hemayen neteviyen me bitaybet, alo peşmerge Kurdistane, mukumbin. Niha demaveye ku hizbu aliyen siyasiyen rojilate Kurdistane, nirken hevpare xweyen vek peşmerge wala, bikin hevine bihevnezik bun u yek gitine. Bi balkeşandin biser taybetmendin hebata geleme, u siruşta berehmaneya dujminin maf u azadiya Kurdistane, Bomete Selimandin, ku hebuna peşmerge Kurdistane, dikareçi karle keri u bandorek mezin liser parastina şan u kirameta neteviya mehebe. Parastin u biheskirina heza peşmerge Kurdistane çili serdema hebata çiya u rizgari xwaziyede. U çili serdema pişti rizgarbuna netevi, hevcehiyek hestiya ru giringe. Nihali ve konaha diroka netewame deye, ku hevceye, em rizgariya netevi u nehiştina her çure stemu çudatidaninek li peş her dahwaziyek dinde dabinen. Li revşa nihade ber pirsayetiyeke diroki li ser mileme hemuyane, ku li hember her çure
Hewleke cinav birina nasnameya netevi u siyasiye de pekatiye. Emrefen xwe kahim tirbikin. Evyeka bi yekirtina xebatkarane u bi kahim kirin u bi hezkirina çeperen tekoşine tekirin. Herrek rebere şehit Dr. Kasimlo gotiye. Peşmerge u gelji hevnayn çudakirin vataya ve gotine evek u armançavan yeke. Evji gihiştin bi mafen mirovi u neteviye u dibeli pekema vede Peter jibere hevquest u hev pengaubin. Li daviyede bi hilkefta ve roja teji serveriya netevahvede, empiroz bahiya gerime xwe peşkeşi ve hemu peşmergeyin kehreman, xelke kebatkar u peşmerge pevere Kurdistane dikin, u hevdem digel şehidin xwe u malbaten serlindinden van, peymane nu dikin ku heta gihiştin bi armancen van, em xebat u tekoşina xwe bidominin. Her bilin be alaya Kurdistane. Ser bilindi bo heza peşmergeyin Kurdistane. Ser keve xebata berheke netevame. Hizba Demokrata Kurdistana İran'e, desteğe kargeri hivde kanuna peşina sala 20-25 ayini, 26 sermaweza 1404 roji.